مسرور بارزانی گل فرماندار گشتی هیزن هفپیمانان نفدولتی العراق و سوریه جویا ایرو شرمند جوات آسای شهر ما کردستان مسرور بارزانی ادگل جنرال پول لکامر و فرماندار گشتی هیزن هفپیمانان نفدولتی العراق و سوریه جویا ده جوینه دا پیشات و گوارتن نافچه و پیشخستنا زیدتری مکانیزم هماهنگیات نوارا هیزن پیوندیدار و روپروبونا گفن تروری هاتن بحث کرن. مسرور بارزانی جبلی تکس کرنا گرینگی هفکاری زیدتری هیزن پیشمرگه جبوی روپروبونا تروریستان اما جا پیشاتین تفگر و کریارین تروریستی را چندین پارێزگهên عێراقê kir û ragihand eger ji Kokê ve Sedemê serhildana terorê û tund û tîjiyên neyên çareser kirin, zemîneya serhildana tundrawiyê di jêr nav û şêwazekê cuda da wê berdewam bike. Di beramberî jî da Jeneral Paul Lekamer û tekez kir ku hevpeymanan di alîkarîkirin û meşq û piştevaniya hêzên pêşmerge û Iraqê de berdewam be. Ji bo parastina navçeyê jî hevkarî û hemahengiyat nêvbera van hêzan da bi pêtivî zanî. ده باشه که دنیا جوینی دا پیشات و روشا سوریه بتایبت نافچین روجالات فراته دانستاندن لسر هاتن کرن و درباره وی مجاره دا مسرور بارزانی دلگرانی آخواه جا اگر و پیشاتن نافچه درباری و تکزی لسر دیالوگ و چرسریا سیاسی کرو را گهاند و پیتویه دانستاندن دی گرانتیا ماف و آسایش گله کرد لوی ولاتی البرچاوان هاتبان گرتن.